Hello guys, nizere ko meze neza. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku modoka za Gikondo Majerwa. Uyu munsi ku itariki 3 z'ukwa munani. Dore imodoka zagezemo. Dufite Kia Sorento ya 2021 ni hybrid. Ni imodoka za hybrid dufite uyu mukara, tukagira na grisuri. Muri kuyibona ndashaka ko tugenda noneho izi modoka zose tukazizenguruka tukareba ese izi modoka zimeze gute. Ese umukiriya araza kuyikunda kuri yahitamo, niba ari choice yawe ubwo uraza kumbwira. Reka turebe iyi modoka, dore nk'uyu mukara, modoka ya 2021. Reka turebe inyuma duzenguruka, ndaza kuha video iri full yayo muze kureba ukuntu hose imeze. Dore rero uko imeze, ifite jante isa kuriya, pine yayo iracyari yose. Dore inyuma ukuntu isa. Eco hybrid. Mbibutsa ko iyi modoka engine capacity yayo ari 1.6. Ukibaza 1.6 ya imodoka ya hybrid, iyo modoka ibinywa gute? Ibinywa hasi ya ntabyo pe. Ifite moteri ingana n'iya Kia Niro. Ni imodoka kuri consommation ishobora kuba yanywa litiro imwe kilometero 18. Urabona ukuntu imeze. Dukomeje ka tubanze tugere kuri grisuri murebe. Grisuri nayo imeze nk'uku. Ubwo ni ku muntu ushobora guhitamo choice ya kara runaka. Imodoka imeze gutya. Inyuma ni uko isa. Ni imodoka utabona na scratch yari yose. Na scratch rimwe wayibonana. Izi modoka za 2021 za hybrid hano muri Dubai Port turi kuzigurisha miliyoni 45. 45 ni imodoka nziza. Okay, iyo ni 2021. Reka tujye ku modoka za 2018 za Kia Sorento. Dufite amakara agiye atandukanye. Murabona dufite ikara y'ubururu bwijimye. Kara y'ubururu bwijimye ni imodoka ifite option nyinshi. Nyuma imeze gutya. Okay, ibrefonse nyuma imeze uko. Muri kuyibona. Tukagira imikara ibiri yazo, hari uyu nguyu hakaba n'uyu. Ndere kuko ningi imeze y'umukara. Reko ni imodoka isa. Imodoka ya 2018. Ni imodoka zitagira scratching iyo ari yose. Murabona nk'iyi logo, iyi mark baba babanje kuzicekinga ikiri Korea ngo making sure ko imodoka ije iri non accident. Nta kibazo na kimwe bifite. Ukibona iyi logo baba barabanje kuyikora check up kugira ngo bamenye ko imodoka ije hano imeze neza. Ubwo umugara ni kimwe n'uyu nguyu ntabwo tuho tutindaho. Ahubwo reka mbereke ikara yindi yayo. Iyi ni ya 2017. Ifite kara ijya gusa nka shokora. Iyi kara ni chocolate, dore ukuntu isa. Murabona ukuntu igiye imeze. Ni imodoka nziza. Murabona izi modoka nta scratch iyo ari yose. Iki ni cyo kikwereka izi modoka zitigiye ziterwa amarange. Reba nka hano ukabona nyine akantu ushobora kuba yarahuye nako nko muri container cyangwa se bayipakurura ifite akantu gato nkako. Murabona body zazo zimeze neza, ziri clean. Iyi modoka akarusho ni 4 drive. Ikurura imbere n'inyuma ku muntu ukeneye imodoka full option. Ari na 4 drive. Iyi modoka yawe ari option nziza kuri wowe. Imodoka nziza. Baraka imodoka zirimo. Okay, tugeze kuri 2015. 2015 ngizi turazifite. Hari Karani Grisuri. Murabona uko imeze. Iyo ubonye ibintu by'amaskoci nk'ibi, aya maskoci bayomekaho nyine imodoka bari kuyishyira muri container kugira ngo barinde itara cyangwa se n'amapasho kugira ngo babashyizeho ibikava none bagashyira amaskoci ziba zitaroga rero kugira ngo birinde ko imodoka yakubwa cyangwa se nk'itara ryagira ikibazo cyari kubora. Niyo mpamvu bashyizeho ari amaskoci mugenda muyabona ukabona
durasa nk'uturiho iyo bamaze kuzoza bishiraho. Azibona rero ubwo dufite amakara 2015 zifite amabara agiye atandukanye. Ubwo iyo ni grisuri, iyi ni umukara wayo. Reka tujye ku modoka Kia Sorento za 2013. Tujye dufite amakara menshi atandukanye. Murabona nk'iyi grisuri irimo, dore uko imeze. Modoka ifite ipine rizima, ifite jante nziza. Akenshi ubundi aya Kia Sorento uruganda ruyakorana amajante asa gutya. Nk'izo kuri turigenda tuzigaruza 2011 2012 bazikorana aya majante, ariko abakiriya kubera ubusabe bwabo bwinshi bagiye basaba ko twari dushyira amajante ameze gutya. Niyo mpamvu twazihinduye amajante kugira ngo ize ihura na choice y'umukiriya ari bukunde. Uhayo kara ya grisuri nuko imeze. Imodoka ya 2015 yo ntabwo nembabwiye igiciro. Iza 2015 zo turazigurisha $23,000,000 hano. None za 2013 $18,000,000 ajya munsi turanegosia. Izi modoka ni nshyashya pe, ni imodoka nziza ku mukiriya ukeneye show y'imodoka yaza guhitamo. Ni karibu muraza tunegosie tugende tugabanya. Imodoka za 2013 murazibona, ni amagrisura nyinshi, amakara yazo nuko ameze, hakabamo umukara wayo, black yayo murayibona. Uno umukara wayo. Tukajya ku modoka za 2011 na 2012, nazo ngizi hano zirimo. Dufite iyi aya grey, niyo makara menshi azana. Ndashaka kubereka ibindi modoka ya chocolate, kanyibagerereho muyirebe nayo. Iyi modoka ifite kara ya shokora, ni kara nziza iri unique ku bantu bakeneye iyi Kia Sorento ya 2011 kugera 2012. Murabona ukuntu isa. Kara ya chocolate abakiriya benshi barayikunda, cyane ko hari umuntu ukeneye imodoka itandukanye ku ibara ugereranyije n'iz'abandi basanzwe bafite n'izimenyerewe nta cyane. Murayibona ko ari ibara ryiza. Ni imodoka nziza ifite n'imireko, kameze neza. Ikari nayo waza tukareba. Imodoka tuba ducira $15,000,000 hagabanukaho amafaranga make. Murabona uko imeze. Hari kara nshaka kubereka ku modoka za 2013, nari naberetse grisuri n'umukara, dufitemo n'ubururu dark blue y'imodoka ya 2013. Dufitemo amakara abiri, imodoka ebyiri zi dark blue. Murabona dufite iyi ngiyi, murabona ya marims ya majante yose twahinduye nkuko twababwiraga. Twakuyeho yandi ameze gutya tugashyira haye. Dukomeje y'uru mukara, dore ya dark blue nababwiraga nayo ngiyi. Za modoka kuntu nyine ushobora gusanga ifite agascratch ariko tukakihorera, bigaragaza ko imodoka bitaratewe irangi. Murabona nk'aka kantu muri kontineri hari kaba kakozeho nyine, ariko aho kugira ngo tujyane ku irangi tukayizana gutya, kuko bifasha umukiriya kugira amahitamo nyine, abona ko imodoka ye nta bintu na bimwe yigize ijyanwaho gukosorwa muri garage. Imodoka ni 4 drive kurura imbere n'inyuma. Urayibona imeze gutya. Ifite umuntu scratch udakabije, dore naka ngaka. Ndya bigufasha ko wacuza imodoka wahisemo imodoka vuti ndayigura izanye umwimerere w'irangi yaturukanye muri Koreya, kurenza uko bayintereye irangi cyangwa ibindi. Murabibona nuko nguko imeze. Izindi ni amoko nk'ariya twari tugiye tubona za 2013. Ubwo no kugira ngo dukore overview y'imodoka zigiye zirimo hano ngo murebe ese imodoka zagezemo hano ni izihe. Ya chocolate ngiyi ya 2013. Murabona ko 2013 harimo amabara menshi, harimo chocolate, harimo dark blue, harimo grisuri, hakabamo n'umukara. Murabona ko
ku ibara ryose ujye washaka kuri izi modoka zose, amabara arahari, bigaterwa rero n'amahitamo yawe nk'umukiriya. Iyo wakunda iyo ari yo yose, hari imodoka muri Dubai Port zirimo turabaha. Muri Kona Four Drive 2018 ya chocolate, ni imodoka yujuje kondisiyo wakenera, wagura ukabona ko uguze imodoka nziza. Ni karibu muri Dubai Port, imodoka zigiye zirimo. Okay, ikiziri imodoka nagomba kubereka hano nkuko nayo giye mbibabwira, ubwo no kujya mu murebe imodoka zirimo hano ngo zimeze gute. Murabona nk'iyi modoka hari umuntu ushobora gukunda imireko, no, ziriya porte bagage, nk'iyi grisuri yazanye ziriya porte bagage zishobora kugufasha mu gihe ushobora kuba hari imizigo runaka watwaraho hariya hejuru, bagage zawe uzitwaraho hano hejuru, uburyo bukoroheye kugira ngo ubishyire bitaza kugira imodoka bikoraho hasi, nyine bidakoroha urakara body y'imodoka. Iyi porte bagage nikimara shyiraho imizigo yawe, none imodoka yawe ukaba wizeye ko ku mubiri nta kintu kiri buyangize. Yakara ya silver ku bantu, okay, iyi modoka ni limited. Iyi modoka ya limited ya Sorento ku bantu bazikunda, limited aha n'ibitandukanye n'izi zitari limited, igira iyi niyo modoka ya Sorento izana speaker ya JBL. Limited zo zifite ama speaker ya JBL, n'ikindi n'inyuma muri ya miryango y'inyuma mu bagenzi haba harimo AC, air conditioner. Abakiriya abagenzi b'inyuma bashobora ku accessinga climatizer. Niho iyi modoka ya limited bitandukanye n'izindi zitari limited. Ubwo izindi zirimo hano muri zibona ni amasoneti twari tubonye, aya Yaris nene yaberetse muri video y'ubushize. Harimo hano dusoma Yaris 3 ntoya z'ama hatchback, twagera muri iriya Vios, Toyota Vios ni 2008. Hano muri Dubai Port 11 n'izi za 2009 nazo kuri 11 nazibona. Amakara atandukanye, dark blue, hari silver, hari ni grisuri, hakaba ni rafo y'umukara ya 2010. Imodoka ni 18. Yagura 18 Rwanda Majerwa. Ubwo ku mukiriya washaka kuba ready ko ashaka kuza kure imodoka, ni karibu. Ziriya modoka mubona kuri ya side yo hirya, hano mubona ziri ni nka zino twari tubonye neza. Ziri modoka ntaberetse, reka mbereke izi modoka. Hari imodoka z'ama Kia Niro. Kia Niro ntabwo twayirebye kandi hano zirimo. Tugeze kuri Kia Niro. Iyi Kia Niro niyo muri 2016, ni hybrid. Murabibona uko imeze, ni umukara. Imodoka iragura hano 18,000,000. Hari iyi rene yiberetseho, ni imodoka 2019 igura 23,000,000 hano. Murabibona ukuntu imeze, nayo ni hybrid. Imodoka nziza. Hakaza ni 2011. 2011 hano ducira 15 ariko tugabanyaho. Nuko imeze. Hakaza Kia Niro ya 2022 nari nayiberetse muri video iheruka. Imodoka igura 25,000,000 hano. Ariko ziragabanuka hava amafaranga. Ifite ama option menshi nene bashyiramo muri video meruka gukora. Ni akamodoka keza. Mbona ko body yahindutse, amatara yahindutse, inyuma shape, buri kimwe cyose kiba cyahindutse. Imodoka ya 2022 Kia Niro. Murabibona ukuntu imeze, ni akamodoka keza. Ni imodoka nziza yabishura nziza ku muntu ukeneye imodoka itari consomme muri consumption ya fuel. Reka mbereke amamodoka y'ama K5 arimo hano. Aya Land Cruiser ntabwo tuyatinda kuko ni amakomande ya UN baragizanye hano mu Rwanda, ntago aba ari ku isoko. Yo ntago agurishwa n'amavigo. Kia Niro, modoka za 2016. Murabona ka hybrid
look ni gutyo zisa. Dufite amakara atandukanye, murabona uyu ni umukara, iyi ni imikara ibiri gutya, nazibona uko zisa. Ni utumodoka nabwo tutagira scratch iyo yose. Hariyo noneho hakaza n'ubururu bwijimye, ubwijimye nizo dufitemo hano ku ma Niro. Aha ndashaka kubereka K5 rero, reka nze mbere K5. Tugeze kuri Kia K5. K5 dufite amakara abiri atandukanye, dufite iyi silver, tukagira umukara, dufite na K7 ya grisuri nenda yibereka. Reka mbereke iyi K5 tuzenguruke inyuma murebe uko zimeze. Body zazo ni ukuzisa, zifite body zimeze gutya, nta ma scratch. Murabona uko imeze, mukabona umukara wayo ni uko umeze. Okay, murabona umukara. None hari K7, Kia K7. Iyi K7 hano turayigurisha $15,000,000. Ifite kara ni grisuri, ngiyi ni grey. Karibu rero, ni kari izi modoka zose turazifitemo hano. Ni ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, ubwo wareba ese ukeneye iyihe imodoka waba ukeneye, nta kibazo mwamvugisha mukaza tukareba imodoka nziza. Za modoka naberekaga ni izi 2015, urazibona 2015. Aya makara ni imikara ko mubibona. Noneho hakaza 2011 na 2012. Hano murazibona, uraza ugahitamo imodoka bitewe nako condition wakunze, kuko buri kimwe cyose hano ku modoka, ku muntu ukeneye choice ku modoka ya Kia Sorento, hano arabasha guhitamo pe, kuko hari amahitamo menshi ku mukiriya. Ushobora kuza ukavuga uti ndashaka imodoka. Murabona hari n'ukuntu tuba twazanye imodoka ihinduye na karandire. Urabona karandire irahindutse, hari ukuntu urabona ifite marche pierre, ifite jante y'umukara. Umuntu ukeneye imodoka itandukanye n'iz'abandi, murabona ko nk'iyi modoka ifite options zitandukanye, kandi zose ni Sorento nka zira zisanzwe. Ubwo ni ukugira ngo choice y'umukiriya ize kubahiriza, kugira ngo umukiriya aze guhitamo imodoka ashaka kandi imunogeye bitewe nuko yahisemo. Nuko zimeze izi modoka za hano muri make. Ndabona ari ibi ngibi, kambereke mpagaze hano. Za modoka zamaze kugeramo ni izi, uzibona za Gikondo ni izi. Mbona ko imodoka hano zirimo ari nyinshi. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ubwo ndazakomeza mbaha ama video yose akurikira. Murakoze cyane. Comment mwakenera kumbaza mwayimbaza, ndongeye kubasaba subscribe, munkorere n'ama likes. Murakoze cyane, ndabashimiye.